Maite irory mba'éichapa jahechamíta ñane rembiapórã ko árapegua ñamba'apóta ñane arandukápe togue popapoapy guive popaporundy peve. Vamos a trabajar la página 58 59 de nuestro libro. Jahambogue upépe jajapysakáta hína pura heire jarekovahína YouTube. Primeramente entonces vamos a escuchar una canción a través de YouTube. Upe jaháta ñane arandukápe jareko péicha. Hey, yvotypy'apyrãmi. Cheretãimíko tuichapaite ijyvyporãme, kuarahy ojope yvotypytã morotĩ hovy. Ojupijevy nekatuetei yvatehu'ãme, marovevoi ndahypamo'ãi Guarani ruvy. Anichéva'erã tapyku opyta imba'eteéva, purahéi he'ẽ jerokyrari ha ñe'ẽporã. Ipype oikove cheretãguasu ymaipeguaréva, topu'ãjey ñande ra'ykuéra rembiacherã. Ñandejára ipópe oñotỹva'ekue ka'aty hovýko ndopamo'ãi, hendive ipoty ñande avañe'ẽ aichagua tetã noikãngyva'erãi. Anichéne yvy hetekue ojaty ñane rapemi ha perã ojuhu. Ndaipiruva'erã ñande gotýty omivipaite Paraguay pyahu. Utápe puku porãitei asy ipukuvahína Paraguaýgui oñepyrũva Guairape oho, kirirĩhaitépe heta mba'e ha'eño he'íma, he'ise oimeha ñane retãme koko'ẽ soro. Ijyke mokõipe ipytykuru mborehugue'ỹva, kuimba'e ohypýi isyvary'áipe ko'ẽ vove, hendive heñói tuichave hag̃ua mba'apohorýva, ikatúvo upéi ñane retãmi imbaretére. Oha'i Carlos Miguel Jiménez. Entonces, esta es una poesía que habla de la patria, ¿verdad? Está describiendo cómo es la patria y sus sentimientos hacia la patria. Upéi, ahayvy mbohovái oiporãvéva. Subrayo la respuesta correcta. Yvotypy he'ise. O sea, yvoty heta yvoty térã yvoty hañu térã heta yvoty. He'ise heta ha yvoty. Apyrãmi he'ise ndopáiva, que no tiene límite. Ymave ojepuru tuvicha, ko'ág̃a ja'e tuicha. Marovevoi he'ise nunca. Upéi jaha mbuépe he'ipéicha. Ymave ojepuru rembiacherã, ko'ág̃a ojepuru techapyrã. Ñandejára oñotỹva'ekue mba'e oñotỹraka'e ka'aty. Ipoty he'ise okakua ha osẽ ha tenonde, que progresa. Ñande avañe'ẽ he'ise Guarani. Ohypýi isyvary'áipe he'ise omba'apoha. Ko'ẽ soro he'ise amanecer ruidoso. Mba'e rehe oñe'ẽ ñe'ẽpoty tekoháre del lugar. Mba'e he'ise Carlos Jiménez ñe'ẽpoty rupive ohechauka'apehína ohayhu ha hetã, que demuestra patriotismo. Mba'éicha ñe'ẽtemiandúpa oñehechakuaa ko'ã ñe'ẽpotýpe, qué tipo de imágenes sensoriales, ¿verdad? Kuarahy ojope, pevy'atu jahechahína ha ikatu'ái iñeñandu, se puede percibir por dos sentidos, visual y también táctil. Entonces, en castellano, cuando se encuentran dos imágenes sensoriales, significa sinestesia. Guarani he'ise ñe'ẽtemiandukoĩ, ñe'ẽtemiandukoĩ. Yvotypytã morotĩ hovy, pevahína ha'e jahecháva. Upéi he'i Carlos Miguel Jiménez oipuruha ñe'ẽporãnguéra jajéva, utiliza simbolismo, figura. Mba'épa he'ise upéicharõ, ¿qué significa estas expresiones? Marovevoi ndahypamo'ãi Guarani ruvy, he'ise ha Paraguay ñikãngyha, que es débil, Paraguay heta ha hovy, que tiene mucha sangre, o ndopámo'ãi ha Paraguay, péva ha'éhina, ndopámo'ãi. Purahéi he'ẽ jerokyrari oñe'ẽ oipycha ñande reiko teére, en nuestra forma de ser. Ñandejára ipópe oñotỹva'ekue he'isehína que nos bendijo ajépa ñande rovasa. Anichéne yvy hetekue jaty he'isehína tierra fértil, iporã ha ñande yvy. Oiméma ha ñane retãme ko'ẽ soro he'ise jarekoháhína libertad. Péicha guecha ñande rembiapo ko árapegua